niba waje ushaka gukira iyo ndwara, ushaka gukira uwo mugongo, ushaka gukira icyo kintu cyakuvunagura ikintu kivunagura amagufa nawe ukagera kwa muganga, uyu munsi ugenda cyarangiye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Si ibyo gusa, hari ibindi mirongo ine igenda kubarire. Hari ibyari byarakuboshye kukubohwa n'ingeso mbi, kunywa inzoga, kunywa itabi, na biriya buri kintu cyose cyakuboshye uyu munsi kirakuva ko mu izina rya Yesu. Icyakuganya cyose kirakuva ko uyu munsi mu izina rya Yesu. Kirakuva ko mu izina rya Yesu. Ni ukudasinzira. Amen. Hari abantu badatora itiro. Twahuye n'umuntu n'inshuti mu muryango. Yesu ashimwe cyane. Mvuye kuri radiyo wenda ukibonekana. Yesu ashimwe cyane. Sinaba ndi ku rusengero kandi no musabato. Yesu ashimwe cyane. Abareba uje kwa muganga ngo warigeze kubira warabihebye narabihebye kibazo cyo kwa muganga n'ibyo kiruka. Ndagwaye ndarasinziriye ibyo yose turaza kuri iyi isi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tuzoza kwa watu kunabuhitane. Bari kukanuye ni ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ni ikibazo. Ni ikibazo. Kwa gatatu turaza. Kandi nabo abo basaba bafite icyuma cy'amasengesho. Ni muri munanje mu mujyana. Numva ko ndabuze. Numva mu masengesho y'iwabo ibyuma byabo byarabananiye. Ntabwo tuzoze turusinzira uwo munsi nyine. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero aza gutana ku munsi wa gatatu azoza hano mu izina rya Yesu. Amen. Bisaba rero no kuza hano ni mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Abaganga bafise ibiro naje kare nayo bafise ibiro. Yesu ashimwe cyane. Umuganga usanga mu biro bayita muri kabine medicale, ugatonda ukamaze gatanga amafaranga ya consultation, ariko narayahebye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Bibaza biko bikora barayita bisaba kurinze muri bitahe n'abakozi ivuro y'isororezo cyo binabo bazana bitako kamabuye tano ari mu biro umuntu uramuzi bazokubara ati barazi uzogena n'utamo kamesa wikoroza naho bahagaze baroraje ivuro yitwa koreri neza uzabaza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nagenda bakura rega gukoresha abakozi kandi bakamuha amafaranga n'ahandi ako kari agaciyemo. Yesu ashimwe cyane. Rero aza mu nzu y'Imana kujya bakabana umutima kazindura amaguru, ntabwo naza gusengera muhira. Yesu ashimwe cyane. Waba umpaye iki? Waba ibitoro inaza gusengera muhira, waba ibitoro waba ibitoro. Yesu ashimwe cyane. Amen. ariko kuza ngaha uzi utaza ndaza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibitoro aho bareka baba babizanye byo kuzana byo kundahana. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi rero mu nzu y'Imana, ikiba mu nzu y'Imana ubwizwa kumenya buri kintu hose hari umwami ahagaze. Turi kumwe munyumvirize neza. Buri kirere cyose hari umwami aba ahagaze. Kwa muganga hari umwami ahagaze. No kwa muganga n'akamoto kawo uzogende kwa muganga n'akamoto kawo kwa muganga. Niyo umuntu uhuye n'umuntu amaze ibisi kwa muganga azaba afise akantu kwa muganga nyine. Uzogende muri maternity uri umubyeyi cyangwa umuntu muri maternity hari akamoto kawo. Yesu ashimwe cyane. Kajya akamoto ni akamoto k'ibintu bita amaroshi, mu gifaransa byitwa amaroshi cyangwa mu kiganga mu bwenge kiganga babyita amaroshi. Haba ari akamoto kawo abakenyezi babyarira afite akamoto kawo. Sicyo kimwe no muri chirurgie, sicyo kimwe muri medicine interne hajya abantu barwarira utaja muri maternité ndabimenya tutagenda gusuzuma umuntu muri maternité ndabimenya. Hari akamoto kawo. Ukuvuga iki? Hari umwami wahagaze. Turi kumwe hano rero umwami ahagaze ni Imana Data rugira byose, umwami akiza, umwami atanga amahoro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umwami abohora, umwami atanga byose, umwami aguha amahoro, umwami aguha icyo umutima wawe wifuza. Ari hano ku kino kibanza mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Umva uzagende kuri bati ndabona hari abantu bataraja kuri bati uzobaze kuri bati ni hehe umwami ahagaze
telefone kubera nibyo bihari niyo mpamvu ahaganza turi kumwe niyo mpamvu ahaganza niwo amatelefone ntuzogere kurondera impuzu kuri bati kositimu ntuzogere kurondera agatebe kuri bati kuko umwami w'amakositimu isi abaho turi kumwe yesu ashimwe kuri posite hari ahantu hari ibyapa kuri bureneye by'ibyapa hari kuri bureneye ugiye kurondera ibyapa ntuzogere kwa mbere ngo bazoga ati uwo muntu wawe n'umumanuka mu muki bazogutwera uwo muntu ubone n'umumanuka akazi ko kuri bata agandwe n'umwami w'amatelefone cyangwa akagandwa ibyo tuba birondeze hanahana bazora kuruka kuri biriya maketi impuzu n'umwami w'abandi w'impuzu aganze impuzu niho abakorera turikiza mu mwaka w'ubu amashyi menshi ku mana